iyang o minsan kasi lili muna bajo na ngon ko to kan ranwat wabang puran nilap sama jay coach o kabung bagi sing naur no kaun coach ka jingget ke o kaya ko dia maray minsan ka kan ranwat kaya po ni po narapso kon po biyu ay cuma sekarang wabang puran sinagan ko on kita palmarlikan nanalak wana kanikan ay cuma wab joro rong kabna wing Pohnpei karyaw kabna speaker sungko pong labalab o labalabakan koros nabali mucho siya ko government ay cuma wow ong John Pohnpei te John way unsa sawang way sumbabat James Johnny o Jason Ernest membacakan bagi kita program yang sukses o sebagai walian di port commissioner management o cuma tahu V6AH koros o baca dosa cuma ran mau baca luka kurakan koros dengan broadcast dan ranwat ni hasil April Riau barang kawan lagi 3 April lagi 3 April dan yang radio keluar skit KAPWARESOU tuau dan rairan broadcast away sa Pwuhng sang kelak Pwuhng misang dari kelak Isaac nin Sujuk FM MHz wali sa Pahrek dan V6AH YouTube o Facebook live feed o ng Facebook o ng FSMTC cable TV channel radio kriyaw na rairan na wari sa pahay. Sebelum saya program kan baca terang koros, open cek tu program dan KAPWARESOU. Yang gelap Pwuhng misang dan gelap pria murin jawas. Program KAPWARESOU yang gelap pria murin jawas dan gelap Isaac min Sujuk. O program Pohnpei yang gelap Isaac min Sujuk dan gelap Pwuhng misang. Iyang o arts cuma gelap sebulan. Jika macam capi kita selalu cari program ranot ki, macam coach, pasang nalo kamau show ralau riset, macam isak kau dan riset. Kurang agak cik isa kau dan isa kualu. Nora la pesises kurang merit men maktala. Masa ni Ameru ulikin so oyas sang. Ni oyas sang ciapti kuan lelong nan so. Dari apa lang ata cuman lang riaman. Maka skill ko kalap and seizes cualang beli minutes maka skill ko cepat ramot wasa makalap and seizes kecil emen wasa me katakan mai minye o emen wasa me aliwa kan minye ira punta yung liyo Li, tama ka sang Li apung dayong ra. Aki ray wasang ray kaun. O isesa wasay ray kitiyong. Niyan tayar mat. Ap shopila o planta sises. Magachin wu umpe. Ap sesa me li sises. Sises armasa niyong liyo. Li, tama ka sang Is makarapa-rapa. Kue ke Mary kiki yang me I semua tu buntai main makom me wasang kamu kata kiyangnya wasang makom kiyangnya kui en kola wala sisa sap masa ni Mary ap sope yang o pajono masa ni pro Rabun bawa ni sumpata. Sisa sa masa ni yung
Pwuhng isang mas Pwuhng saya kincup purtanang ren semi. Ako ay ren ri ko on tayong rail niyete bang purtanang ren semi o pil samamoy. Ren coach o plamoy coach. Meron magtala erkola on tayong chupatang ko. Ginangatar kauno epil kusiya yung ray tuan masen yung kukat. Medji sa walmen kauno masen yung ranwat yung masen kaway. Mensang kasalelia naing samat court lapalap. Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat tungalan ki Pwuhng mula tak ki sabol mo kalangan mapil san salong ki mensang ranwat. Dituan at posono kamele le mesabol mo maseni mesabol mo limpok kin kap mensang koros. Mensang ranwat ki tron taga wat angoto limpok kapun mensang ranwat tropebol tenan marainen ranwat. Kalangan ki yang komisong koros. Coach manaman men walianti ki tropek ki kamu yang kacin kamereti yang kit manaman ngana mu sarawi po natmo. Melel pon mga kan koros di rail kan mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelong local government. Isiram manugela rail kan mapapali balian tiyak. O mga momotso kan koros ap melel tata o nono kan koros na insan. Ipagkumain sa match court nga namoy sarawi ang kawit kit nan marainin ranwat. Pokasanti kan Pilipil kan pausan tapon melelo pung tarak jenitan main sa match court kasanti kan koros. Sa match court labalap pukon papa sa pol mo yaramas mapilpan uyuyaw nan marainin ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nine sapton yalakan jangan waran nine set right kan mapilpan tatok nine set Israel kan mebanta tok nan motual kon nana kan wasa sudul Pilipin ko koros ni sa banta pa kiyang komuranwat sami pa kumay sam komuyen sila sanggit tatok ni muntiti sila sanggit ka pala kan panituan at kasamoto ranwat ni pebola sembil kamurgila kan marainin ranwat ki pebol isiro manogela panenay kan me sanswat panenay kan me pungpung itaman melel main samat kot labala Israel kan melumum antan pesakan nanumoni Israel melkay labala kan Israel kan metungalen gianan troro Serigan mesodropal mau dokumain court ituan at posono kamelele melimamu sotromotromot dan sair railo apaliala railanan kan koros na insan komkatun kubray rail penituan kicat pasamoto marain wat ni pebola wat dan nene yang kit koros dan kakaan ki eu niat pilpan komurala marainan ranwat court manaman mamia song eu manana pemisro sair komu court man maisam metran mako limbak ipagkupaini ran katin napalialam kalangan en komu main samimet may walian tikit tron tagawat koprowang komu yat Pwuhng o at kasapal kalangan waita o linganin mekoros komu galep may sansalik may sam manaman en maran sabal mo yeros at kaun sound kamaur Jesus Christ. Amen. Sepajowan luka yang macam mengutujikan mainan yang okak sawat kita lebih kapakaban menjangkan dan kasto sepajowan tu V6AH yang record tekong kakakar nampian telepon sido serok riau tuau wano jadi jawab tu wina program kamu dan kolang kapung terawikan Way
It's an R6 production. Introducing Ray, Got, Root Boy, Wawa, and Kitchi Boy. Come, Naldiena.
Tameban
Iyawa kay wani Ponarak stone non prak pagani up. So guys, Ragadun Kubura Sabulmar Melgaga wood, Mapatosa, Paburan Sonan Gani Sogos. Sonan Gani Sogos, Patuan William the Sabulim Maramasaka. O Sakareg Bankuran Mosab. Mosab over Katil Laptu Limada, Sabulim, Colbert, the Melgaga wood. Mosabogo, Ragadun Kubura, Patuan William the Isogo, Mosabogo, O Pat, Sabulmar Melgaga wood, Kalangan. Baby
Kailangan ng kurakan chorus. Tagal nga pabay-tagal dengan Pohnpei V6AH namin kabesekan niyang clerks kita pabay sa Pwuhng FM, sa Kwalupong Silu, ang V6AH Live Feed, YouTube o Facebook, mga TV channel, FSMTC, favorite channel sa Pahrek.
Representing of Kadkadaur and Pohnpei V6AH. May ko na tawag tayo station and yung treatment sa Pwuhng sila issue. Hope you're going to go through o kapang mga ang programming pumuli. Shaking and grooving and all the boys now making the move. And I'm here sipping on cranberry juice when it's pretty on thing with a high heel shoe. Chirps to the floor, everybody's like, ooh, you're looking at me and I'm looking at you. If I come a little closer to me, what you gonna do? Let me take the first lead and see what it do. Cause I know that you wanna dance with me. Baby girl, you are my fantasy. Come, let's dance to this melody. We can call this our dance therapy. My body, your body, our bodies. Oh, oh. So come and put that body on me. Baby, baby,
Let's work together to keep Pohnpei clean and safe. Practicing the 4 R's, refuse, reuse, reduce, and recycle, is an effective way to keep our environment safe and sustainable. The Office of EPA is advising the public to join us and take pledge to commit 30 days of reducing the use of single-use plastics and disposable items. We must choose to refuse single-use every day and be aware that reusable alternatives are everywhere. This message has been prepared by the Office of Environmental Protection Agency and brought to you by V6AH Radio Station. If you have any questions, please call telephone number 3201780. Thank you. Kichay leo bana kolokol makalakal and sa pumachayel Pohnpei niya chayel pantatongi takayana kung kichay tatongi laban lokaya bugach miye 4 R's. Refuse, reduce, reuse, or recycle. Mewewegi kakakinta tapachawan so ang kitsali tawiya mokitan kasam nila paywatch. Kachikala kitsali tawiya mokitan kasam nila paywatch. Kichay lang kak pleo tatongi ta makakuya kamawa ang kichay lo kolokol makalakal. Takak anoneta wiya papugach mepaninan sa wasata makalakal and kak pachabach paywatch. Option EBA mangkabasa yung way pakon. Kichay neo pano kaya naging amanaman kichay nan inaw eo mepitatak kachikala tatong plastic tasong chikan mepangkak kasam nila paywatch arain ran silisak tasong bongeo. Kichay lang kak tatong kitupsokan mepangkak sa wasa kachikala chayl tatong plastic o kasampal ki o lororo kung makalakalin sa machayl paywatch o ang mamawaron ranach o laka. Mayang kapasa watch kaunap tasang option Pohnpei Environmental Protection Agency o PPW isang V6AH Radio. Mamya sabol mo muirang kay nama kom call telefon number Siluriao 0 Isagisu Walisa Kalangan.
shadow is the right one. Hit the house, say ho, say yeah. Come on, do the wicked line. Shadow, yeah. Sarabing gedog chakalik mas Sarabing utak chakale Sarabing gedog chakalik mas Sarabing nalaw gedog chayang galing na tayong flore Puwarawan may men bali-balian na tayong flore Way go may kinandalian ka sa'y mele Niya muging sa gaway sa kutong maradin ang tayong flore Sarabing, kay teman, kay dog chayang galak o melaw, way men balianuk na tayong flore. Uy, sarabing, kay teman, kay dog chayang galak o melaw, way men balianuk na tayong flore. Hey, sarabing, utak chakale, sarabing, kay dog chakalik mas, yeah. Hey, sarabing, utak chakale, Sarabing gedog chakalik na Sarabing nalaw gedog chayang galing na tayong flore Puwarawan may men bali-balian na tayong flore Way ko may kinandalian ko sa'y mele Niya muging sa gaway sa kutong maradin na tayong flore Uy, sarabing kay teman gedog chayang galing ko melaw Way men balianuk na tayong flore Uy, sarabing, kay teman, kay dog chayang galag o melaw Way men balianuk na tayong flore Hey, sarabing, utak chakale Sarabing, kay dog chakalag ma
Kailangan ng Puragan Koros, magkachingkap kabito ko sa mga V6AH Radio, naman Pohnpei. May ko na sa mga station na subsit, blok 5 mo blok niche 5 mo blok 8, niche 5 mo sulla notisu. May ko kaya ang buwatisan ng program gamoy. O layo ka lang mapanin ako ito ng pakair masang Pohnpei Environmental Protection Agency. Sa karatawang Pohnpei, po ko ng Pohnpei isang Office and Environmental Protection Agency. Ang po ko may pit meeting and Board of Directors and EPA. Meeting silugkuan ni sa Walu and Board and Directors and EPA kasantiyangar and uyawin yasil April Riyaw. Teranwat nyesil April Riyaw para yakatrisip na blok 2 alap may isang nanwasan may kupuran office and EPA. Iragasambual kan may uyawi. May pan uyawinan meeting watch ye kosaipen tepejep pen kamumatan project may pan pitata kamakit pen puel. Wala naramas makaptelong achingal kisindukawan pek Anane yang kets tepachunan meeting watch. Kuyan ka katete kamata entato. May achingal tuk may pit tatokan kamakit kuyan. Earth moving projects. Name of applicant. Pohnpei hardware. Location Tawanaw Court Colonia. Type of project landfill. Pohnpei Art mascot Kamar Wasa Kamar net clearing, leveling and filling. Marlin Branish Sagarapa Sokas landfill. Terupio Kalap Telagay net landfill. Port and Environmental Protection Agency pacuan kolokol manaman enapali kosan neti tabil chenagi tatokan makone manuyawi mepan pitata kamakiten puelo wasa chigan magchayakin niyaski. This is to inform the public that Pohnpei Environmental Protection Agency will
be holding their 368th meeting on Wednesday, April 2nd, 2025, or today, April 2nd, 2025 at 9:30 a.m. at the Pohnpei EBA Conference Room in Colonia. Items to be discussed include the following earth-moving projects. The applicants for these projects are requested to attend the meeting to present their proposal to the board. No application will be reviewed by the board unless the applicant is present. Earth-moving projects. Name of applicant: Pohnpei Hardware. Location: Tono, Colonia. Type of project: landfill. Name of applicant: mascot. Location: Kamarnet. Type of project: clearing, leveling, and filling. Marine Branish. Location: Sagarapasa First. Type of project: landfill. Turupio Kalap. Location: Tulagay Net. Type of project: landfill. The Environmental Protection Agency Board of Directors is responsible to protect and manage the environmental resources of the Pohnpei state. The board meetings are open to the general public, and if you are interested to observe their meeting, you are welcome. The EBA telephone number is 320-1780 or 12110. Signed, Sora Tundra, Chairman, Board of Directors, Pohnpei EBA. Yung pagkair, nagpachoto sa Mezzanine Credit Union, Office and Mezzanine Credit Union, may pagi, dan kumain, may amayan chungalat, pansansalta ng pagkairwat, may kupur mararata, o para to na Office Watch, socho kwanta sang niyalam, apreli sa kayaw, pari sa trisa tumaw, o chuwang chont daw ka Office Watch, ariyats kumain ka. Clifford Altenberger, Brenna Malachi, Jones Robbie, Lula May San Nicolas, o Phyllis Silvanus. Amay Barato, Epang Kawayata Chubanawat, Pakairwat sang Management and Mezzanine Credit Union. May buhay out of ang pakayakan mo kuno yung kak and sense lang kupurakan. May ko na sa kanong station ng suksit. Mini chairs will have a while of your own closeway and program and kamulit.
brothers follow wrong. Guys for life, not be silent. Let's show them the other two you that we fight to the final. Let's share love. Brothers follow wrong. Let's share love. Oh yes, I all of the brothers come together, love one another. All for one and one for all. Not be silent. Let's share love. Brothers follow wrong. Let's share love. Sky not to win. Let's share love. Sky not to win. Kaumangi metokan selasilan HPV kan bacota nan school kan chorus ong irail sarapain puin kalimau kan pakpak yang papa nono kan chorus mesabulman ki sarapain puin kalimau nan school kan en ngangki irailen kak yang ale o kanakela tokan selasilan HPV men kabasa watch kaunopta sang public health pan kampan rason mawan win Pohnpei o PPW sang V6AH Radio. Mamia iran kayo naman takalalapak kom kachinakar namban telefon Selu Riau Saro Riau Ewasu ta Selu Riau Saro Isu Walu Payo Selu o Selu Riau Saro 10 Saro Kalangan. Sarabing hutan chakale, sarabing gedog chakale mas ye. Sarabing hutan chakale, sarabing gedog chakale mas ye. Sarabing melaw gedog chayanggan ng dance floor. Kuwarawan may mendalian ng dance floor. We go make Imendalian go soy mele. Niya mugin sa gaway sa kutong maradin ang dance floor. Uwi sarapin, kay tuman, kay dugtayang galat o melaw. We mendalian ng dance floor. Uwi sarapin, kay tuman, kay dugtayang galat o melaw. We mendalian ng dance floor. Hey sarapin, utak chakale. Sarabing gedog chakalik mas ye. Hey sarabing utak chakale. Sarabing gedog chakalik mas. Sarabing melaw gedog chayanggan ng dance floor. Kuwarawan may men beli-belian ng dance floor. Way go make Imendalian go soy mele. Niya mugin sa gaway sa kutong maradin ang dance floor. Sarapin, kay tuman, dito kajayang galat ko melaw. Way men belianuk ng dance floor. Uwi sarapin, kay tuman, dito kajayang galat ko melaw. Way men belianuk ng dance floor. Hey sarapin, utak chakale. Sarapin, dito kajagalat ma.
kalangan kurakan chorus. Magandang kapabay ito ko sa Bulmar V6AH Radio at Pohnpei. Main ko na sa station ng Sukshet, Ministry of Isus Pilar Kwan. Kaya ang wiyaktisan ang program kamunin sa ukuran karang mabinaw utapan ng kapayasiyan mga utapan patyawan sa Jamaican Grill. Yeah, man, serious food. Jamaican grill, Jamaican grill, Jamaican grill. What's for lunch and for dinner? You want something good? Yeah, yeah, man, serious food. Jamaican grill, Jamaican grill, Jamaican grill. What's for lunch and for Attention job seekers. Are you looking for an exciting opportunity to work in Pwuhng? Jamaican Grill is hiring and we want you to join our team. Come to our recruitment fair on April 3rd and April 4th from 9 a.m. to 3 p.m. at 7 Stars Inn. Enjoy big benefits including competitive pay of $9.25 to $10.50 per hour, free flight to Guam if you pass the interview, a chance to work in a fun, dynamic restaurant environment. To qualify, you must have family or friends in Guam and be willing to commit to at least 2 years with Jamaican Grill. Don't miss this life-changing opportunity. Come meet us at 7 Stars Inn on April 3rd and 4th. For more information, call 671-647-1935, WhatsApp number 671-480-8000, or email to hr@jamaicangrill.com. Yeah, Mom. an original jerk chicken, plus ribs and more. Barbecue since '94. Yeah, man, serious food. Pagkain ang chorus may nangyang yang tatak ng wing kuwang. Ang sa Jamaican Grill, pachuan raprabago chun tatak, nakat yang tatak na regional restaurant tawasan mga nagpacho ng wing kuwang. Kung kachto, tapachoto, 7 Stars Inn ni April Sulu o April Payo, klok tuwaw ni may isang lil klok Sulu mga sawas, makamenyang te inangyang sangan tatapot. Kamaupakan, yay poy-poy ang tatapot, pachpacho ni chala tuwaw century sa Limao, lel chala isak century sa Awayo. Wasawaj panbachuan konop ta point and flight the Sompir, makompan pass interview. Kompan pachuan yang pachang puinwa chota ta wasamaw. Kaperen nan wasan mga the restaurant. Paganyang alalta, kompananane and miyang chingal panaynay ta kompapapam nan wing kwam, o kompananane ta takyang wasawaj so jamujamuj sang sompariyang. Komte kachiasang ang somao kachla 7 Stars ni April Sulu o Payo pagkamwi anyang apla. Ang irap sa chingkan kom kachinakar ng pantelefon 10 isu eo 10 Payo isu eo tuwaw sulu limaw the WhatsApp number 10 isu eo Payo walu saro walu soro walu. The complex email hr@jamaicangrill.com. The reggae splash, soup, salads and local catch. Come and taste Jamaican fusion right here. First and original, jerk chicken plus ribs and more. Barbecue since '94. Yeah, man, serious food. Jamaican grill, bring your family. Jamaican grill, have fun, you can take out to go. You want something good? That's true. Yeah, man, serious food. Jamaican grill. Kailangan ng kurakan chorus. Ay macam tu ben yang kapayasiyan na kita ta Jamaican Grill. Main ko na sa station. Ministry of Close Pilar Walu. O siya pa Pohnpei non-program kami.
Komwangi magasawan kansaran pasan ken pachota popukal niasilan wikan palian kampang rason wow luka li chorus memakir sampar yesake upachota en kakyang ale sabisan rason wawaj. Men kapasawaj konopta sang popukal pan kampang rason wow en wain Pohnpei o Pohnpei sang V6AH Radio. Mamia iran kayo naman takalalapak kom ko chinakar nampan telefon. Selu riau sero riau usu ta selu riau sero isu walu payo selu o selu riau sero wano sero kalangan.
Kamangi mesomawan kanseran pasan raklar o wiang kapwaleu nan win Pohnpei ran pukach. Icha wiapan kach kala somawach. Liakan en alap kasaw alakawait o yang ngongki o kasampal ki sa machel sarikan en yang pachewan tokan slasil en HPV. Men kabasawach konopta sang papukaw pan kan panrason mau en win Pohnpei o Pwuhng sang V6AH Radio. Mamya iran kay naman takalalapak kom ko chinakar nampan telefon seluriau sero riau su ta seluriau sero isu walu payong selu o seluriau sero wano sero kalangan.
get down and check it out. I'ma do the low cha-cha. Gila chosin na pamurenga. Sound now blow yang igang magarang. Gila hips, gila legs, gila smile, mau tempi. Gila memang alulaw nga. Padisoro, eling gatenge. Maran madu, yang anis tegaw. Yang anis tegaw. Yang kamaran madu. Ading mo gedang me cheger tao. Maran madu, hello sing sing. Ngila chos na kamudenga. Sound na blow yang igang magarang. Ngila hips, ngila legs, ngila spine, mau tutamati. Ngiya memang alulaw nga. Padisoro, gatenge. Maran madu, yang anis tugal. Anis tugal, yang gamaran madu. Mo get down and check it out. Maran madu, hello cha-cha. Ngila chos na mamurenga. A sound na blow yang igang magarang. Ngila hips, woo, ngila legs, wow, ngila smile. Aku temeti, ngiya memang alulaw nga. Disoro, it's my first time. Maran madu, I make nan choose. I make nan choose. Oh, it's my first time. Maran madu, yang it's my first time. Ang gatengegan ngara tamong meyang. Oy, ang gatengegan memilile. Oy, ang gatengegaw. It's my first time. Tobrari pinangigan lunga. Selgo si wekli. Bolosaw de selgesu. Mralo mo siroy. Kamilgi sara beruse. Argugem la momre. Milagarokan modang o. Akil bekek kaldu ko. Ang gatengegan ngara kamomea. Oy, ang gatengegan menilile. Oy, ang gatengegan. Oh, it's my first time. Ang gatengegan ngara kamomea. Oy, ang gatengegan memilile. Oy, ang gatengegan. It's my first time.
Pwuhng makom socha ka kuyayim pansarin lial the primary lines kan mamieren kalalapag kom call PUC customer service ninampen telepon seluriaw saro riaw seluisu payo men kapese watch kauna batasang Pohnpei Utilities Corporation o KAPWARESOU V6AH Radio. Oh
kalangan ng purakan chorus mainggo. Nagsinggap pa ba ito sa kulma V6AH Radio ng Pohnpei. Mayroon na sa kulma sa station na sukset may sidumong glok tuwaw. 10 minutes si Mesa Kusus mula glok walu. Mayroon na kasing kamustilar na nagmulot kasi din. Isang Chucky Smith or laba kachichigi Ren Laban. Mayroon ko ang pusuin ang program ng kamuy.
Kung mangi mesochim ka kokota luman kai wire kan te sal meche makin puta ki chukan lial kan. Mamieren kalalapag kung call PUC customer service ninampen telepon siluriyaw saro riyaw siluisu bayo. Men kape sewach ko na batasang Pohnpei Utilities Corporation PPWay sang V6AH Radio. Tabalameda, tabuyagi, kenjangan baliwaraya, tabatabungi, mekenong kalau kekini, jangan wisanya, wisu warna warawan, wisanya, ayo kita berkata, kecuali sila puisi araman, meutan keselesamu, kedelengan macam nakau cekal, apa sesangan ya memang, jualalala, kecuali sila puisi araman. Kecuali sila puisi araman. Tagalameda, kencang-kencang baliwaraya, tagatabungi, mekenong kalau kekini, wisangnya, ayo kita berkata, kesulit sila puisi araman, keutan keselesamu, kedelengan macam nakau cekal, apa sesangan ya memang, jualalala, kecuali sila puisi araman, jualalala, kecuali sila puisi araman. Miguel, alongside brother D Square, my side. Kita masih in the way, utang yang masa mau mobil kabur jam way, walk kita lah mau message bil kabur pay, oh ni mele, tam meganog mas magi, serapin ko may Pohnpei, so cepile me pasurubin ko kile. Make it so take a quita. Where I'm not a baba bang, what's the killie? Send a pin like a tema bitchy. Isang song when they cap was so say. Katungatan ng mga yoy saliyala. Nalulatan ng masayay naskunla. Kanang papaliwara ya chuway kakla. Tama masama ko na kumetapi. Tama ko na mga ko na kasaropi. Serapin mo ko nagkatema mweta. Yeah, mo mweta. Kadang-kadang mas mo gaban mo mweta. Serapin mo ko nagkatema mweta. Nalaw suwa saya puyap chiwala. Yeah, mo mweta. Kadang-kadang mas mo gaban mo mweta. Serapin mo ko nagkatema mweta. Nalaw suwa saya puyap chiwala.
kay tumasa kisya kapir-pir pati Serapin ko na ikunti Kapreyang kwahilan natin Kay tumasa kisya kapir-pir pati Serapin ko na ikunti Kapreyang kwahilan natin Iwikak, songen ang kawikak Itatong yatamon mikalyan Itiyan, songen ang mumeta Inong yung alapala Isyuga matong inupang mo kitinimela Iwikak, songen ang kawikak Itatong yatamon mikalyan Itiyan, songen ang mumeta Inong yung alapala Isyuga matong inupang mo kitinimela Yung Yeah, mo mueta Kadang gaba mas mo gaban mo mueta Sarapini mo ginugate mo mueta Nalaw suwa saya puyap chiwala Yeah, mo mueta Kadang gaba mas mo gaban mo mueta Sarapini mo ginugate mo mueta Nalaw suwa saya puyap chiwala Yeah, mo mueta Kadang gaba mas mo gaban mo mueta Sarapini mo ginugate mo mueta Nalaw suwa saya puyap chiwala Yeah, mo mueta Kadang gaba mas mo gaban mo mueta Sarapini mo ginugate mo mueta Nalaw suwa saya puyap chiwala Iwikak, songen ang kawikak Itatong yata mo likalyan Itayan, songen ang mumeta Inong yung alapala Isyuga matong inupang mo kitinimela Yung men May side
Kitseli pon sa onan set nan ran bukach uyayar mokit makachai sochapin metawat ta kachapanki kachai lanane weweki makitseli pan kareta saminlan Pohnpei ranwach urana kan mepan pachoto Pohnpei sarawach pan saminlang Pohnpei ranwach pan socha uyawasan kabaranta aramas mepan sailoki sapwach akak aleta kachiklan payenway kaparata songan sumaw chocho o melel kawela o kasaminala tulol Pohnpei ranwach ang Pohnpei lakaw ter kitseli.
Komwangi me PUC kak sawas kawait ong ukap and pil ni Chen Pasakan. Mamieren kalalapag Komkol PUC Customer Service ni Nempen Tanapon Siluriao Saro, Riao Silui Supayo. Men KAPWARESOU Kaunapatan sang Pohnpei Utilities Corporation o Pwuhng sang V6AH Radio. Kailangan ng kuragan koros ang tingkap kapalito ko sa mga V6AH Radio talagang Pohnpei. Kaya ko lang sa walang station na sukses may sisa ko sila Pwuhng. Umurot niya sa ucik-ucik taglagaysak kaya mabuyak tisang ang program pasantikan o kasla wayang mga ngipen eh siya na choro rew taglisak the 10th special session Mirai Song kota ko sinunod kay Jokayo Pansya lalan
represents 691 by Iron King. Sure.
Mele Ya bugin sa zairgi Memi yermi Menawiya Wali pire Nanina sumiban Indowi Zambali warumi Komangi magom sochakak chupasang kisinlog pinkan nimideren liolkan mamyeren kalalabak komkol PUC customer service ninampen telepon silu Riau Sero Riau silu isu payu men kapesawat konoptasang Pohnpei Utilities Corporation o BBW isang V6AH Radio.